Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahil qail innaka mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Sinin siyayi salama lebih yang kehadire. Rilalana iyewe wattuebe angkaki matanga leba sabiri mita isi bawa mataulu seddi taru bicara na pong Allah Ta'ala ya de aga seddi tori pancaji mulele seribi ya naritu alisuan na lauri pamasena pong Allah Ta'ala salah sidina keluargata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinina siyaji salam lebih yang kehadire ilalanna muqaddimaku dendre angka ayat na pung Allah Ta'ala wala muqaddimah papat diolo yang itu maka dana ipunge innaka mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Saudara-saudara, maka dai punge na podangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun majeppu iku Muhammad mateko wa innahum mayyituna majeppu sininna tu dipancaji mati manang summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimuna nappani pada iku manang mati riasu kiamat takhtasimuna mapasilulun memadeciku. Sininna saji sallallahu lebih yang kehadire ya kuyeng kalingi sepintas lalu yewe ayat na puang newe na puadangi na bitta makadaya majepui kuy Muhammad mateko ya ko betun naro rekadairo samana isat di makadaya garu Nabi Muhammad de garu na isang yali na may mate magini pudan maka dia dulu tutupan rita dia nagaga pada Nabi Muhammad tahu mengatana mati dia nang kenal lupai dia mati yang alena Nabi Muhammad palebang lori sini na umat na puadangi maka dia udhkuru azimal ladzat aja napa aja mengerang ya nari tu amat tinggi aja napa aja apa saudara-saudara sekalian jelas maka dia ia tahu pugu penyimpangan ia tahu pugo dosa ilalan na ia wilino na lupay mamatingi apa ia kuning ngerang ya matingi muipis sarita we pugo dosa dito na pugo dosa nasaba naisangi rima jepun na matur surumundi na pong Allah Ta'ala ipertanggung jawab kamanangi sini na jamajamangi sila surah salakun kay hadiri magi pale naripo adan Nabi Muhammad ripong Allah Ta'ala maka dia menjepu iko Muhammad mati ko na naisang alena Nabi Muhammad maya kada mati ka maka dia diglu tutupan rita tanya je Nabi Muhammad ro imu khataki hakikin na ilang naroya akatana yero na lorang ini semana sinin na tulino rima jepun na benenge angkasi di taulino makanja nasaba akanja kanna nande na mate iko Muhammad betuan nabi ninge angka tahu wedding ipa soro umurut na yarga ipa titing umurut na nasaba kasina kedo na kasina sipana tujuan na lauri sesena pong Allah Ta'ala maka dia pong Allah Ta'ala iko Muhammad tahu dia mu mate beningi ma bicara kasing itaw kasing ampe tuju kedoi iko na Muhammad dia mu mate yeke majepu iko mati ko ada na pong Allah Ta'ala betul mo peko kasimu mo peko kanjakmu mo peko batemu matomalin di pong Allah Ta'ala mo peko batemu makdumasi di padamu di pancaji deta matimu ada na pong Allah Ta'ala na padang akatana ro
sila surah salakun ke hadir iya amatienge de na pilih bulu akatana iya de na kada malulumu piye aja sana jolo na mati makanjala da kedo na iya aja sana jolo na mati de gaga makwaro na sebab sila surah ilalan na ya watuna si berdiskusi angka si di arun riolo yasan Namrud pura makarung oki Iraq Namrud asanna iro Namrud ro makarung iri Iraq betuan na iya nasang ideologi sulapa apai betuan na iya maca iya sogi iya matandre pangkana iya malolo jadi betul na sulap apa na iya tolino itu madari tacit di misulap na tatungi na kalaleki dona madari sogi mi bawang ditogaga mangkay wilang betul na kuiriteti rata-rata tapa na ditogaga irite betul na pangka-pangka na ditogaga tapi sogi betul na tapaleki dona betul apalagi nari ko natatungi ni dua sulapa ya ko sugi itu ni nama kanja-kanja tona ada mutiti banu enola na iya na meruda apa sulapa natatungi narima ko na naro na taliwat na kedona taliwat na ya kipa nangakui ni alena puang iro pengakuan na Namrud menjadi puang neng kalinga Ibrahim gangkana Nabi Ibrahim tentangi maka dia Nabi Ibrahim dia nak ko turat na fungi maka dia nesangi Namrud maka dia Ibrahim tantanga naewaka madakan pertemuan si bawa Nabi Ibrahim maka dia Namrud na podangi Nabi Ibrahim angkato nga gapu murilekwe dan Namrud angkato nga gapu murilekwe tanega pala iya bawa ngalileno mupupun maka dia Nabi Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumitu iya pun iya upupun tania bahasamu iya betul na dia nang kaya upupuk dia tu nang kawang akui maka dia pukko ia pukuya ia na dituvo maka taningi tunci na tu si ba matewi jadi ia maka taningi tunci na tu si ba maka taningi tunci na matewi ia na ria upupun jadi aku kata utu pun Allah Ta'ala na sabaki na tu ia kung katau memang na tu anak na taniya ia bidang ngero pasumpu sabak mi ya ko maka dia tahu bidang pemana doktor pasu de lahiran nam itu mita de mita batin hakikinna maka dia punge huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a dan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala mi pesu ku pulih betan indukmu ia ku bidangi na pasak monaga mo ia pesu iku pun Allah Ta'ala pesu ku pulih bebuan indukmu maka dia pun Allah Ta'ala la ta'lamuna syai'a dia ga cek dia misengiko dia tu ga cek dia ni sengindukmu dia tu ga cek dia ni sengambukmu makotoro sila surah salakung kay hadari kung katau mati ia kung katau mati nasabaki na mati pun Allah Ta'ala ia tu lengi mancai sabak maka dia peribahasa nara malam yamut bisayfi mata bighairihi tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidu nigi tau dia na mati piluru mati bangkung mati matu itu letu me tu sabak na si rupa me mati yangi betul na ia mati yangi si rupa mi ia na ditu rasa laiwi tubuhnya weh ia namo sabak na mak dupa-rupa jadi kung katau mati sabak mi mak dupa-rupa ia na sabaki na mati ia langsung maturu ina mati pun Allah Ta'ala huwallazi yatawaffakum bil laili wan nahari wa ya'lamu ma jarahtum adan pun Allah Ta'ala
huwallazi yatawaffakum bil-laili wa pun Allah Ta'ala mi pamatio baik mati esoko maupun mati bandiko. Pun Allah Ta'ala mi pamatiko. Sila surang nasaba angkanai punge langsung maka taniwi tuncina atu ngenge tuncina amatienge narima kuana naro narikutuwe tawe ak guru-guri wituwe ye ak guru-guri wituwe nasaba tania tu pale iko punailo mutuwe mangkatu nang kecil di wetu mu melo mo patu mu paja tu makotoro sila surah salakun ke hadire amatienghe ingerangi silampe-lampe na umur na tahu capa na matimu jadi dega tahu silampe umur na dega jadi sile titan tahu itu akhirnya misi mati-mati ya naro alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de maka de uki hadesa de nang kana marepa malakul mauti mala nyawa pada repa na riwatunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melu ya la nyawana piye magi na marepa na kada iringi kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mamapilih maka de Muhammad melomo pugo hadapi wi umakmu peitai widecing umakmu na megega malakmu ya rega melo no sita pumu ipapile Nabi Muhammad dega gacik ditolino ipapile materi lenne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekian betunda Nabi Muhammad ipapile maka de Nabi Muhammad mudani na ukipuku nalak birengi matewe na iya munre surah-surah sekalian sila surah ukuni kajajengwe irisengi maka daya iya ru'a matienge degaga tangguh penangguhan degaga waddi maka daya waddingi ya ipasoro-soro iya rega waddingi palampe-lamperiwi maka dari alim alabina Nabi Muhammad dalam hadis nah innallaha yajma'u khuluqa ahadikum fi batni ummihi arba'ina lailatan kata maka arba'ina yauman mania maka dari Nabi Muhammad yaitu ikutulinoy anca jigamu ikusinina tulinoy patapulu tu somu bungatna man yukilna barimanana indumu patapulu nina dan apa beralih mancaji alaqah darah ni napa mancaji buku napa maka pun Allah Taala fakasawna al-izama lahman uduku ibuku juku maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narik kunadapi ni siratu 20 sidi wenina tampu katalui tapatapule wenina maka Nabi Muhammad summa yu'marul malaku fayanfukhu fihi ruha isuro ni malaika Mikailu Israfilu isuro ni ia bertugas ya ku Mikailu ia paturungi dalle Israfilu ia serungi nyawa tahu isuro ni Israfilu berungi dan karena manyawa ni anak ilmu watan endok nasiratu 20 sidi tubuh ni dan apa manyawa jadi lo naro de siratu 20 sidi wenina de pananyawa ya tu yang penari kongkanana bengkatau mak makunde ala curang na de to panadapi siratu 20 sidi wenina tampu nana ala curang de to ga masalah mengkai tandri asam pajang itu tandri camme itu tandri betul biasa bahasa ai mundrin apa siratu hidup ya ke sebaliknya sela surah nareko angka tahu matampu nasiratu pada 20 sidi wenina napai kawingi anak bulan ya sana dena wali ku akun rewi surah-surah sekalian makui hukum apa biar sela surah salakun kahadire maka di Nabi Muhammad selanjutnya iwatuna purana iwarunga nyawa summa yu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun am sa'idun maka di Nabi ta purane werunga nyawa anak ukilang pabuan indokna isuru si malaika moki maka de siaga wer nandre nalapu siaga wali tere nainung
nasojo wika siaga naka ajena nama ate siaga metiri na yukai na lele lori pamasina po taruki mana sudah sekali. Iya. Jadi mau biji-bijin na mau licet-licet na tu warra ekui di okomia Indonesia taruki itu maka da wose ku warra nandre. Yaitu yang pe madari angka tau genna ni warra nandre. Na dai panagan na uawi ninu. Dede to panagan na aka ajena jadi malasai de na wat di mare nandre. Maka doktor de na wat di mare nandre. Iya, doktor ini na perintah pun Allah Taala patan tu maka dede na wat di mare nandre apa genna ni warra nandre we. Iya. Ya tu si aku takut de panagan na betul na genna ni warra nandre we na de pana mate. Na takut meluman remu pipe cak melumu pi talu bai mapat diwat tan kupure na panalua apa taniana dalena misi na lua itu sebab taniana dalena adalena miasu na lomandre sudah ya ku ganna ni warra enandre na dei panagan na wewe ninu maka de doktor tiwi lo si ga rumah sakit nimpus patamai we itu peki patamai we de na melu itahang matian melu impak ganna we ko mangina lepu apa iku ganna ni wewe tama demi betul na melu batama jadi itu impus itanya tu usaha untuk menangguhkan mati dan tidaknya seseorang tidak itu hanya untuk mencukupkan sebaliknya makoto ni ku ganna ni aka ajena ganna ni aka ajena na dei panadapi ibar enandre we dei panaganna wewe pura ninun ganna ke ganna ni aka ajena tapapeso denule jokai maka kita mundur bawa mak da pisu genna ni aka ajena na dei panaganna warra nandre we ya to saya aku takut genna ni aka dei panaganna aka ajena na genna na warra nandre genna to ni we ni nungi genna to ni metere na menadajut na jokai ubi masolle melo na lepu apa dei panaganna aka ajena sudah sekalian ini semua menandakan sila surah salakum kai hadirin maka de ia rupale aturukanna amatian nasi ditahu terlalu halus ahkamul hakimin ina terlalu bijaksana Tuhan mengatur matinya dan kembalinya ke rahmatullah seseorang lengkap ya nanti yang degaga eweyanna agami bawa nak kada iya ko lili pamasina pun Allah Taala iya betul namate agsanna Abu Salamah angkasi di sahabat ya sang Abu Salamah pubene Ummu Salamah jadi Abu Salamah sana Ambu Salamah bicarugina pubene Induk Salamah iro Induk Salamah si Bambu Salamah dinas sama malaikat ada purang ya ke capa nak kata betul kisah ku ya maku mati Ambu Salamah mati Ambu Salamah na irindo Salamah atau maripu-repu na di negara katau kasi purepu isi lorong takap pun nabi tau ke Madinah lolong umat salam ke Madinah katau pindok Salamah maili purepu namati Ambu Salamah waktu namati Ambu Salamah maka dia nabi ta puada inna lillahi na puada nindo Salamah maka da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka Nabi tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadhihi tambahi maka da Allahumma ajurna fi musibatina hadhihi dia kataku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurna fi musibatina hadhihi puang pakai pelangi ka ilna abalakan nengai dan Nabi ta napa ni wa khluf li khairan min hadha pasilaya barakana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa khluf li khairan min hada nabi tapu baini Ummu Salamah jadi ibu baini Nabi Muhammad Ummu Salamah salah satunya istri Nabi Muhammad yang tertua iru Ummu Salamah pusumi meninapu ibu baini ku bita saudara-saudara sekalian sini nasihaji salam lebihkun ke hadiri ugambarkan iya permasalahan ngewe kuam mengi nama dekin napahana terutama keluargana almarhumah maka dia itu amat yang taru bicara mapurun rono pun Allah Ta'ala dia gennak dua kekuatan maturui
Dia nak kena dua. Jadi kau mati si dia tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia gagal lain buat diri puan dah. Napa ni nak praktikkan alim lebih Nabi Muhammad tu nasari pamasin ini asal kan masyhur ilna sejarah. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tahu si tengah sebelum hijrah. Ribat tu dia nak panalik kat dapur Nabi Muhammad si tahu si tengah dia nak panalik kat dapurang nama mati bini Nabi Muhammad iseng Khadijah makun reka mina masih ngereng ni. Gangkana waktu nama mati Sitina Khadijah radhiyallahu anha sila surah salakum ke hadir iru Nabi Muhammad amatian mati binina nakan nama tu agasana napuli mati susah unro susana Nabi Muhammad iru betiro ya sengiro taungi amul huzni taung sareni nawa napakwa sarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwatu mati binina nekia sila surah salakum ke hadire iru sarai dari kutua mati yang di mato na merupakan pantangan tania larangan dia ni atiat tahu masara dari kutua mati gede dia ni atiat tahu teri dari kutua mati gede ya temi kapau-pau ya ku bicara ugi tu si dendre ni dia hukum maka lagi ya temi kalacu-lacu dia apa ia tu tahu biasa gang kana to makwe mati pitaw na pamumpuman di China ide nang kana pugo iwatu na tua banga mati asang giri purmana na pugo unrom ayen rate Nabi Muhammad gang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu na mati anak nang katu anak Nabi yasa Ibrahim sebab perlu kita paham kade iya Nabi Muhammad tu nasri pamasin ni selama ke pitu anak na pitu anak na telu anak na telu mi anak na balig Ummu Kalsum Ruqayyah si Fatimah Ruqayyah na pubeni si pangluta si na Usman abang amati Ruqayyah na pasito langkang guluangin na pubeni Ummu Kalsum salat dua anak Nabi Muhammad betul na nadapi Nabi tamanci Nabi Fatimah annang ulan na mati na Nabi tanapa mati Fatimah jadi cik di bawang anak Nabi Muhammad dapi di Nabi Muhammad ia sisa ayo lumana nang mati yalahang iya anak napa ayo buranewe pak talu berani cik di makure Zainab mati malulumanan termasuk ni Ibrahim annang anak Nabi Muhammad tu nasri pamasin niat salamakan nang urusi si bawa Khadijah cik di nang urusi si bawa Maria tau pulai masiri Maria sana iya ne anak Nabi Muhammad mas bat pulai nang urusi Maria tul Qibtiyah urani burane makana mana sinin na tau mitengi iya Ibrahimnya persis retak na si bawa Nabi Muhammad pada tancak-tancak na Nabi Muhammad nama kadai palon terak nara iya Muhammad pada tapanan nina Nabi Ibrahim jadi ro anak Nabi Muhammad pada tapanan Nabi ta ya tu si Nabi ta pada tapanan Nabi Ibrahim jadi Nabi ta na maling ya sanganan na kada asasi sa Nabi Ibrahim jadi nasan ni anak Nabi Muhammad Ibrahim ya newe anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam usia ilalnar usia nasa kita ariu-riuana telu tahun lebih nalele lori pamasina pong Allah Ta'ala iwatun na mati Ibrahim teri alim lebih Nabi Muhammad gangkan na batin Nabi Muhammad teri maricak manang Allah wajuna na taru mata iro irita sahabat na perhatikan iro watun na matian Nabi Muhammad naite Nabi ta masusah pinadinna naitay materi gangkan na way matana tilima dunu way matana Nabi Muhammad gangkan na naricak mana ngalo wajunna cunga isi di sahabat puadangi Nabi Muhammad maka wa anta ya Rasulullah moga je peli di terima tu isurun Allah Ta'ala kunakan na kiabala maka dia Nabi Muhammad al-ainu tadma wal qalbu yahzun wala naqulu illa ma yarda rabbuna
ia kunakan na ki abalana tu terri dia marigaga, ia kunakan na ki abalana tu masuk sa pinedingi dia marigaga, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, na temi pung Allah taala to ko pau sa ngadini yana puryo pung Allah taala. Jadi di pantang bawang aja tak pau aja tak lecu nari kunakan na ki abala, ia ko terri ki dia marigaga, ia ko melo ki masareni naw dia na marigaga. Perlu minta paham, tak perlu minta paham kade mopek ko saray ni nawata, mopek ko perita tasat dimulai wiki dia bala de na mungkin rewe itu agaga itu. Jadi makade pengulut Sina Ali nigi tahu na kena abala naluru denul lesak barakang impawa iri taru abala si tupun itu dua abala ada na pengulut Sina Ali. Jadi kewajiban na tahu nak kena abala nari kumulai bi abala ia nari tu pakalu atawi pakalu atawi Nabi Muhammad waktu nama mati anak-anak masang ke peri ke pinedina masang ke agang kana teri ia kena pakalu atawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu nama iutanai maka de magiru nama landa mano teri suruh Allah taala magi nama landa mana masarina ko mati anakmu Ibrahim suruh Allah taala kada lau asya Ibrahimu lakana nabiyya nale de mati Ibrahim binding de na mati Ibrahim na tolak ka manci nabi binding man tolak ka manci nabi dina wancaji pacapur nabi dan Nabi Muhammad ina ruyase pakalu atau dia betul na nale dia cimate na sebab binding dia na mati manci nabi wi hasil sudah ya kuya naro pendirian nak katani tahun aku nak kena musibah napa diceng ini pahan dari majepun na yewe taru bicara na pung Allah taala demi karena keadilan Tuhan pasti untuk kebaikan kemaslahatan hamba itu sendiri. Nerima kuanan wajai kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah ini napa dicingi pahan napa kasingi tentuan nan rengi todok nan ngolo lori pung Allah taala napa rewai lori sisi na pung Allah taala alisuan na lori pamasih na pung Allah taala almarhumah. Inapa ni sela surah salakun ke hadire yang paling penting ya kami na pentingnya sesudah diyakini rimundri purana na itodo ila garonge maka dia taruh bicara na pung Allah taala dega tawarianna ia si jakai dia nawat dimencing ia tu dia nama hati ku tanelo na pung Allah taala perlu mani bawang pertama-tama tahu usahakan napa nita paham madecing maka de sila surah salaku ke hadire ia tu tahu matewe ia tahu matewe de nagaga wadi irnuangi de nagaga wadi irnuangi tahu matewe ya kepaha tahu matewe manimat dan nuan ridi jadi aja lalu gaga mat dan nuan nguki tahu matewe idi tu maputi mana na ulute pole tanah Mekah pole Madinah taita tu ya rega ini na tu puro pugo aga ye tapodangi na bitta watuna loki siarewi benenge angka tau mati wat dingir nuang Nabi Muhammad na wat dingir nuang we to letu me milu doang ngi Nabi Muhammad ini me letu milu doang ngi tania haidi bagi mapakuro kedudukannya sang itu mati dia nagaga wedding irnuang nasabak dia metu nagaga na uleh selasur ya kepa tak gilingi ia mi tau mati malada madanong uki tau tuwe laulal ahya una sang Nabi Muhammad lahalakatil amwatu benenge de gaga tau tuwo inna jamanang itu mati jadi itu tau matewe malada madanong uki tau tuwe dena wadi tau tuwe madanong uki tau matewe salah ia tu kota kongkam atau acapura jama-jamang nakurangi palawang natakolo manci sanro-sanro napodangi maka depikun ni tanah de natabuka dalik mengikunang kanini mudinang kemulung musia raiwi kasirai ludongan uki tungkat selengi ilna siasusi bani
tahu paga upat na Nabi Muhammad ya tu patau kaja ya tu pa ilo doang uki sini tahu liga tahu ko ni munro ada nonna tahu mati kita turi andai kata engkau tahu dia memerlukan doang Nabi Muhammad dan tapi justru dia usahakan ayo naro yoro keluarga na wilayah baik anak-anak maupun lakaina teman-temanna denung itu ridi almarhumah mapamulai lakum ke hadiri dua bawa iya pak doangan iya jadi mil taja ni tahu melodong ini terutama pula keluargana jadi kumelo ki berjasa ya rega matulu resit dia tu mati lodong ini iya lodong magi nasabak selesuran parli ta paham madecing maka de ia maku kwewe sininna tau matewe angkai na tampu pung Allah Ta'ala ukisi di alam yasang alamul barzah di tampung yasang ni tampung ipak dapungan disuruh matajang di tumi tugi langi betul yasang matampung yasang matampung mak giri sapi mak giri tebu yasang ni matampung padahal iro sinin na tau matewe na tampung ipong Allah Ta'ala di alam na pak dapung ni na suruh matajan yasang matampung untuk tajang ikamat na lino iya surah salakung kay hadire yana tu yana ro alamul barzah lektu iya besewe dega aga cikdi ahli de toga aga cikdi nabi mulai perkirakan maka de upan na berakhir iro alangir jadi gaga mulai perkirakan iya nasabak sudah salakung kay hadire iro alamul barzah nunruye itampung nyawana sininna terlalu mengulur sisi na pung Allah Ta'ala yasak alamul barzah iya panapa aja matu nariku kama ilino iya napana kama ilino dia gaga mulai misang iya nawasan kera dia gaga cip ditau mulai misangin upana kama ilino iya kungka surah edara salembaran biasa na sabar ka Yahudi nasabak Yahudi yes tunggu-tunggu na pun gara-gara itu iya nah sabar ka Yahudi maka dan kagari nasang ya sepengonron na kubur na bitak di Madinah ya sesaya Ahmad iya naguri pur manipi Nabi Muhammad na Nabi Muhammad nagari podangi maka dari siku na nakama lino sila surah salakung kahadiri iya ro karangan Nabi Yahudi na lorong ni umat salangi aja na malanda maka reso beraja gagar nak ketungi itu mungkusu iya rasanya saya Ahmad menrongi kubur Nabi Muhammad kan dia agak maku kau mungkusu maka iya nanti di pendek maka iya boleh maka tama kau kilala kubur Nabi Muhammad dia apa menron maka dan kira saya Ahmad agak digaga susah sekali nah oleh sebab itu maga ni apa ni anu dirinan aleh kalengi nasen ni mandi pise Ahmad uki geri lalatin ri podang uki Nabi Muhammad iya yuru Nabi Muhammad tahu kalau lalada haru kutakut aku datung ni apa turi Nabi Muhammad angka sahabat mutana ini iya yutu Nabi Muhammad dua rupa fakutana angka na Jibrilu langsung mutanaiwi Nabi Muhammad tu nasripa masih dan dia salamakan maka dari mata saya Muhammad ya Rasulullah upana kamalino surur Allah Ta'ala Jibril mutanaiwi ya maka dia Nabi tamal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili mega ini satu makutan ini atau berita ini betul kan Nabi tadi iseng maka Nabi bitta mega ini sang tau makutan ya turutan na ikut loli sulor sisi na pong Allah Ta'ala masa ikulo mutaniga na ya pang kabisa ku ikut tilenga di kung katupali tanti ku bisa ada Nabi Muhammad kata malaikat yang mutar ini
Kata si di sahabat pura mutanawi Nabi Muhammad, maka mata saya Rasulullah, maka dia Nabi Muhammad, wa ma a'dadta laha. Sahabat mutanawi maka rupana kamal ini suruh Allah Ta'ala, maka dia Nabi ta aga ji mupasa dia ni kama kalino muasa giondon deh. Muasa gi gampa ya seni kama kalino aja na itibat, aja gaga mitay pula ni kumanak kama nalino. Maka dia Nabi ta'al asa Allah tudrikuhunna tanna pudo aja ni kumate iya pamumati ku kama ilino. Dia nagato pada cila karena nariku ya panamata ku ka namati ku kama pilino na panamati. Maka dapo itu malampi sungat na. Mita tuo dia nagato pada na sang Nabi Muhammad cila karena tau iya panamati ku kama ilino magi. Nah kare ku kama ilino masa-masa matay mati. Ya ku masa-masa mangitay mati dia kasih lodongan. Iya. Nah padahal tu mati perlu dong. Dia tahu cilaka dia nak ambil dong ini. Jadi mau maku ko na tu mati ni, na tahu dia gaga pura ibina, dia tahu dia gaga buat irno ambil dong tu mati na macilaka mati. Ikut aku engkau tahu mati di mana gaga pak dimundin na misengi milodong tu mati na, dia tunis seng masuru milodong tu mati. Tahu cilaka matu. Ni tahu cilaka matu. Ni kia sila surat parli. Jadi upakai ingat ni keluargana, maka dia satu-satunya cara untuk memberikan bantuan kepada orang yang meninggal dunia ialah mendoakan dia. Doang ini. Yaitu usaha terindri alhamdulillahirabbil alamin tatama ke Quran. Saudara-saudara sekalian, jumhur ulama maka dapat makanja. Ia makin Quran, ia meri itu pura baca ni onna Quran, ia pernah cucuk tu kota tania kengi, maka dia ro apalan nak baca aku rangunan, wasida kami loki berialan ni ga haji, haji, asyik, betul nak tania kengi, baca tu apa ini mengaji tu, jadi tentu ini urung apalan, ia ro apalan kita sidakan loki berialan ya, almarhumah. Cucuk ni ia me aku baca bawah mengenai di matoha ini matoha tu lulu ni dia agak kali hubungan nasi bawaru ya ia nama sabaki sila surah salaku kahir na perlu taisen iya maku maturu dong ni iya si decik ni je itu yang Nabi Muhammad ilalna hadisatna maka idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Antara salasin itu awaladin salihin yad'u lahu. Dia kata Nabi Muhammad au ibnin salihin. Maka Nabi Muhammad awaladin salihin yad'u lahu. Ya ku walad arai maka ada walad. Betul anak guruna tu waladna tu. Tanya anak jeje payasan. Murid anak guru ta salau ta asal macoki nahi di waladi ya apa Nabi jadi sallallahu alaihi maka Nabi Muhammad awaladin salin ya rega wija salih yada'u lahu milodoni jadi dia itu direnu mana buan atau dia nama agama ya tahu dia nama agama dia ni renu mana milodoni tu matonna. Nah itu naruh kami mega, itu yang pel na alasaran ini teriulu, maka dia mega tahu dia ini semilodong itu matona, tu ibu memang, ibu no kate, nang kamu suruh milodong aku, jadi ibu ni kate, ye ko macam milodong itu matona, aja siapa sapeng lo kepo ibu siapa kate, iko na langsung, ya. Yoro nalamiru deki nari kutaku imang ni kate isuru milodo maca. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kumurung tu ima de ni sang milodo ni musuro. Mubiriran ni mano. Napa mulit tudang. Napa musuro bacangi doang wariala munali nama toni lodongan. Napa mandre napa yalik tanpa beca najuka ini nama sang nyamang ini ko narugi. Sebab bibi kamu mai ini dia ni kumilurong ini sudah sekalian. Jadi nagaga padanya mana kesin na upat na lapot tomate nariku ini langsung milurong ini. Kenapa ni nariku tomate lurong dia na pada ko tahu tu magampalat dia lurong tomate. Ia tahu tu itu tanai patu maka dah aga je wilau aku.
aja ama hilawa nginyar na tidu na cindai yu tanai pa tu ya apa tu mati bide maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia maladai na purungunrong mati tellu mi nungurut siddi maminasa itu mati ku mengisinin na amalai pure na jaman diterima jadi itu nari ludoni jadi di keluarga almarhum kau telu doang ni ia naru telo gede pun kata pun angkat tu kasi amala pura na pogo ikhlas tugi tang ikhlas tugi nak tatarima ya apa mereka tahu amala na dina ikhlas ia ku dina ikhlas maperi na tadi yakin ri lu dong ibaratna angkaci di tahu sapai pu iman loi sapai pu iman bolan maka de benine pu iman loi misigi di tepas lau tu ni kasi masigi apa angkai pu imam ke masigi lo mak berjama pada tahu lau tu mak berjama tatung ki munri ni mang mak berjama mas sampai si pu imam ya ki pu imam milo nasapa na lo masigi ya kuiri te pintas lalu ro pada ro mak berjama tapi tai sengi lawan na koro dena tanya karena Allah taala bansan ro mau kasi lo mak ko ro tarima tu dan ya naru lo doang jadi pun engkau tu kasi amala purna jama tamu ikhlas togi tang ikhlas togi dari malalu pun kidi. Yang kedua pun ya kuya menyeru amala ero melo nak dan nuangi namanya menyama menguluriku pun inaja itu palepi-lepingi kasi amalana nama apalana ku mengi nama masalah samala napaki menguluriku pun jadi palepi-lepingi apalana apa itu yang pernah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia apalan nama yang kecil di 10 yang kecil di 70 ke sampai 700 ila adhafin katsiratin yang rangir le neto payment jadi pun ngaling ke si pala Filipin apalan jadi dua ni ilo doang ni tarima lempu sinina malakna yang kedua ilo doang ni ku mengi nari pala Filipin apalan na malakna nagenda na wala na alam mo dalam mengulur ipungan. Yang ketiga ilo doang ini ada pengendosana telu mo bawa yan na wading ibimbingan ibijay yan na wading iperintang ibijay sabak saudara iya ko malada na cadangi nga saudara-saudara sekalian bijay ini ia ko sumpulolo mani yarega salah-salau mani namparengi cica nalupai kiwe katalu namo iru wijay irenu maka datu ini neta ana irenu buta siwali rangan-rangan irenu buta rapa dan neta jadi muye wijay tapi sela surah salakun ke okumi wijay monro taro harapa ale malebina Nabi Muhammad tuna seripa masih ni asalamakam narima konan ro uhimbau ki maka de iru wijata tabi nami menimaku kwewe iya nade na isangi magame wijata aja me manatarnungi maka de wading ni lodo ngamatu nari kupuli mati tabay sangadi mapanipi patujuk jadi bina memang ni makukuh dia negara kepada para kanjak na ipatamai agama anak wije dari kumaluru ngopi sel surah salakun ke hadire perlu upapangi madecingi maka de iaro tau amat tau mati bina kan selesai ni jadi zaman-zaman ro ia makukwewe narekumate sidi tawe terus nasang Nabi Muhammad uki ku buruk nama tu tapai laporan ni amalakna si bawa dosana jadi itu tau matewe nareko purni lemma tapai pahadere kami meni uki atau nan nunri lapuna amalakna uki awiu no mondro lapuna dosana jadi itu matewe tu uki ku buruk na tu naitani sebanisan na makade upan na mega amala na makuramo dosa tau maupat na tu fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah nigi tau matana idecin na yajana tau maupat tau kanja nigi maringan idecin na matana jana tau cilaka
Nah, jadi atau mati itu tak panisang alena. Mecilaki harga maupa. Ia harus siksa yang paling berat di dalam kubur. Ia harus tu ditasel-selangi mite akurangan na amala emagana dosa. Ia kami nambat mata mawarra. Na ulo itu mati na rekonaita ni. Abu angkana malakna dui malapu dosana. Napa ni selasuran? Ya kumati ni tahu na din na manasa ni makadamege mege dosa na makurang malakna aga ni gawkay ya kumatimbang itawe na matana siwali na timbang ang ulawang ipake ang kamudo usaha upana na matana siwali makaday tawe ya ko angka timbang na matana siwali lagay isi sa iro matana lagay siya sa rumah tanah wadin itu matana mancai maksana dia si timbang harga ia meringangi tambah jadi lagi matana ilaga ia lagi meringangi tambah ia koto mati pikuni tambah malak lah ku meringangi malak nama tanah dosa pikuni tambah dia nagaga lalangi tambah dosa apalah jadi pagai nak kada ia mani dosa we melu ilo doang ko mangini kurangi apa ia ni kurangi mo dosa asosu kurangi akhirnya meringangi sudah sekalian angka tahu mati mau pa gangkana pak di mundrinna as-sunni niluruangan Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim dia nagagatau pada padupan nasabak sel surat ia tu utamang ngiri suruga dia na tak gatung okey gana malak de jadi dia nak kada ia mega malak nai tamai suruga pikun kumega pidosana na iya malana ata mangena suruga sini na to mata paen rengi umana Nabi Muhammad tagatung oke kurana dosana ini gini kita makura dosana ya na tu tahu mata suruga ya tu yang pe anak malulu mati de ipana balega lisa suruga mana mau anak kapire kode ipana balega na mati ipatama tu suruga deto me na tama manya matame matiting ya namo anak na to salangi mati de ipanabalig na mati tama ya suruga manya magi na tama suruga na de ka malan kada de ka rusana gini kita makin na tama suruga kurangi dosa ajah mau kena pasang pajang penimua pakumua termatok macan dia dia cucuk saudara-saudara sekalian ni kita macam ni suruh na Allah Taala aku ragu mengurangi dosamu iya tu egan na dosa egan na amala ya rega egan na apalang itu menentukan kamar kau ini surga maka iya mega malakna kamar matandre wili makasingi kamaran murusid di baratna iya sekum ya kamaran umur aserami puluh nasirawa di nundria iya tu menentukan tempat bukan menentukan masuk dan oleh sebab itulah sila surah salah kunggaji jadi di mani uraga nareko tau boleh mati na tawe yan itu uraga ku manginiat dampang dosana jadi uraga mani idi keluargana tomotuanna anakna lakaina almarhumah eluduangan ni keluargamu mak diulu elor sisi na pung Allah Ta'ala ko mengi pada wasangi una telu itarima lempu amalakna ipalepi-lepi apalanna yang ketiga ya dampang dosana insyaallah narik ko tatungguang ni milodongan ni ilal na tungka sampajali mawatuta dia negara betul na lapasan ni insyaallah baja kurupul pung Allah Ta'ala lapasan ni mengulur sisi na pung Allah Ta'ala eta sapuru ni rota tatugang kari pamasina pung Allah Ta'ala na tatat telodongan di mundi mata insyaallah subhanahu wa ta'ala
Oleh sebab itulah sila surah salakun kehadiri sebagai sumbangan seterusnya laun imai kepada bacaan ipai meng Al-Fatihah ini nak sinin nasihaji salam alaikum kehadiri untuk kedua kalinya angkaka bersama-sama dengan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Haji Asia ikut serta yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak sininna wija-wijana sininna sumpululuna nabilaye malapa atinna untuk tarimi terbicara pun Allah taala. Saudara-saudara sekalian, maka dai pun ilang na mukaddimana dendre bicara kue kullu nafsin dha'iqatul mauti tungkat turi pancaji tungkat turi pancaji dha'iqatul mauti pinat dingi manang amatian jadi di manange pinat dingi manange matu amatian watuna pung Allah Ta'ala patentui dia agak mulir ramalkan isi di tahu maka dia upaku mati sian nau mati dan sebagainya kin roka mun rumati iru ilalang isan ni pung Allah Ta'ala narahasiakan ni pung Allah Ta'ala riku roka ku menginati litu sadia apa itu kong kagak-agak irisa yang atai itu ladai ya kudin risang let tiba-tiba mengatai bi para padana ni ya mati ngi narahasiakan ni pung Allah Ta'ala wattunga narahasiakan tu pung Allah Ta'ala kigi mun rumati ku menginati litu waspada menghadapi wi nasaba amat yang ngina lalas si mata degaga si di tulina mulele seri kullu nafsin dha'iqatul mauti tungka mana pasae deta pinet dingin nama nang amatian jadi tinggal wattun nama ni surah-surah sekalian ilaluna ayat lenge maka dia punge huwallazi ayakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a fa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umri ada pun Allah Ta'ala pungimi tu matung keriwi muangka talerilinu di pungimi pun urusan muangka lepacu pula bebuan indukmu la ta'lamuna syai'a dega aga misacede dega aga tanggung jawabmu cede maka dia pungi fa minkum may yutawaffa angkana narikupura no jaji angkana tau yutawaffa ipa mati anak-anak jadi angka tau mati anak-anak ina mati angka tau mati remaja na mati angka tau macua-cua na mati wa minkum mayuraddu ila ardhalil umri malah nasang pun Allah Ta'ala angka ipalisu lori amaulu kengi julo na pamati ya jadi angka mati anak-anak angka mati kalulu malulu angka mati dewasa angka mati matua angka tu mati maulu ada na pun Allah Ta'ala likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a yaru taru bicara nama nang ipung Allah Ta'ala narahasiakan sila surah salakun ke hadiri ilal nayak na pung edinre na pu adai makadai mu pinading ya matiangi jadi di batu mani nasaba parlu ita pada tak paham madecing makadai iya tu matewe iya nartu pura itu jadi tania matoai mate tania malah saya mati tania maka ega tahu matua mun rocak doro de pana mati maka to ega tahu malasa mun rumah darari de pana mati jadi tania tahu malah saya mati tania to tahu matua mati tapi tahu tu mati jadi sinin na tahu itu ya mana na tu melo mati jadi di mana nge calung amat yang mana nge sila surah salakun ke hadiri nariku mati ni tahu maka di pun Allah Ta'ala mu pinat dingi tu matua mati yang maka dan di gruto tu pandrite agan nai pinading matiangi saudara-saudara sekalian maka dan di gruto patah supue nareko iro tau matewe tau maca tu nama kasito atau malin ribuan na jadi dua
macai munri wilino gangkan na makanja asi supungan na pada nari pancaji macati matumalin ripong Allah Ta'ala gangkan na makasi batina makasiwian jadi dua maka dan diguruta pata supu nyaman na matiang ina pinadingi jadi narekumelo ku pinadingi nyaman na matiang pakasingi ubati musi sumpu pada muri pancaji lana ye wilino andrange pada cingi bati mu matumalin ripong Allah Ta'ala ku mangi mu pinadingi anyamang saasan nangan na matiangi sebaliknya sigilingan na upan-upan na nadiwis sang itu rilino alimu mibawa mo sa kuwang di gagataw mo perhatikan di gagataw mo magasan mo asiri di gagataw mo magasan mo jampangi napa kutu-kutu makasiwan ripong Allah Ta'ala maka dia nagruta patas supui iya narutauro susah na matengi na pinadingi perina matengi pinadingi jadi itu tau matewi pinadingi nyamang andrangi pinadingi to peri hanya mengengi tagat tu ni pula riacana tu andrangi betul na asadiangan na makasiwala risisiyan na pong Allah Ta'ala yan narunasa pungi makadep kullu nafsin dha'iqatul mauti nina panapupungi makada wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah napani isangi itu wafauna ujurakum yawmal qiyamah na pasuku-suku tumatu pong Allah Ta'ala pamalana kedo-kedomo amala-amala murilino resuri mundina pong Allah Ta'ala na pasuku-suku degaga na suku degaga na abaika pong Allah Ta'ala segala-galanya tercatat narima kuan naro sini na sila surah salakong kay hadire yamanan na mga mabaton na calong matiki na makka di alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinin na rupan na perri sinin na rupan na susay biasay mului il nalino de pagaga pada perri na andrangi susah na amat yang ilumunri jadi kuni monro matue na baddi mengkhawatirkan dari kong katau mati na dina makanja batina makasiwala ripong Allah Ta'ala dina makanja batina si sumpu pada dari pancaji ripong Allah Ta'ala iyan atu yang nabayang kapungil na korange duribat alaihim udhillatu ayna ma thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi kegi monro tawe terancam ni kecuali yamina waddi salama dari kumacce itu andrangi maceti matumali lori sisi na pong Allah Ta'ala yai sila surah salakong kay hadir angkani almarhumay Haji Asia nadapi pasukut na mangulo lori sisi na pong Allah Ta'ala agan na masariki narik ko nadapi ni pasukan na sidi tulino maka dia ang nagruto to pandri narik ko mati sidi ito matapa awajikan na tau naweliye maka dia papakihe ito parlun na tau matewe nike si tungot-tungon na parlun na mi tau amatiangi yin sabay ito matewe di naga parlun na iya parlue tau ibeleye mani jadi perlu nalaksanakan sinin na keluarga na almarhumah mapamulay yewe yan itu pertama-tama maka dia diguruto to pandrite waji iwalung waji ijolo icemme iya jadi itu cemmenge waji iya mina deni cemme tahu na rekumati syahi iya ko demo na mate syahi akhira icemme waji icemme sila surah salakung kahadiri ukuniro napataman diguruto to pandite maka da sinin na pembiayaan yang dimanfaatkan dan dipergunakan oleh keluarga yang meninggal dunia itu untuk pelaksanaan pemandian jenazah itu termasuk harta benda yang dikeluarkan sebelum pusaka itu dibagi jadi pasume meniru ongkosok cemena ongkosok pawalunna ongkosok sampajanganna ongkosok lemakanna ini napa nariku ang kawarampar na weli napa ni ikeluarkan dan itu merupakan tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan oleh setiap manusia yang meninggal dunia itu jadi ya baji ya naritu takakilay pagasingi pawalunna
angka tu peraturan na taron de gruto pande tema kada iya kuburane mate seko lapina pabalunna iya Nabi Muhammad talulapi pabalunna iya ke Nabi Muhammad urani ya kumakunre waktu na Sitina Khadijah mati tu nasari pamasin ni asalamakang maka reu ki hadisa alena Nabi Muhammad masurum palungi lima susu pabalunna gere menuru Khadijah radhiyallahu anha anarima kuan naro sila surah salakung kahadir iya mancaji awajikang iwalungi iya rotalunna